Abusua be bia hwa kwaji loan so de ba ye adwuma. Na loan no okokwaje ye no, owo hono ma na nkofo be bedaada ne se mo ye moti ahwehwe. Eno nti ofe sika mra magi sika a emu odu. Ena Awuraba pagya sika ye ode ye adwuma yi. E de kokko ma nkofo yi. Na ne ya meka sei nkofo no ofrom a omo de nene ochina ene ochina. Eno nti Awuraba ya ba be pie mo ase ya ode na de swede enyina ba bedan Insurance FM 4 se omummu anu no onisa entumi enka ne sika no mejidi sa wo pemu nkyire mu pese wo do mu nsuko na wotie ne ye ekwa amofa aso mo dada ne gi sika no atie mejidi sa wo petie pa akrobato be ka cho se let's go and watch the video ekwohwe video ne ma wo de bae ni nti e ma me de bae eye sika no bank fo ne sika no eni meku a o mua me si a me wo me ba last one kra no ni din kra wanto menyem kra wo si akra ne nyane ba na de enti na mo wanto di menyem no e no sha ase ye sa no ma no ma nti wa ma me 10 pesos kra mfanko hospital da e na me de wo ne so no besi ne onto akra ne din ye o se ma yi ne secret okoka kire obi se me ma yi ne secret bi edi enam bibia na o ya me huye nti o se o he first one ne frɛ na ye bo nkuru no me maka sa eno ma na ma n'anim agu asentina o tu sa na mo ei sawa say awade no problems dan chen won so so a wasa wo de woka bank fo sika akotwa lotto 5 million ti 1 billion ya fa amrew ya fa sika na amrew moti amfra mo se de ofra dini de moti ahwehwe no want ne nka biem ofra na ofa wo yo ba na be ma oba be sia nti na me nim se man so ti me sa this is sika se pa na komu se sia no mema o 216 bank for no 26,000 200,000 21,600 and this is 21,600 260 million and I would share store no the eno na nka store eno no sa sika no be sia no gede ye dey sa loan no na meje no na me de ye nko enwo ei sewa na enwo de sika sa nko na be koma enwo de sabi ukra 500 cedis scratch me de ye nwo nya be na akoto anana wo ye no ankore jerican na me ye o afidie so uti hoyi ei anana nya sika na ska oso na atie na se ya na atie na atie ka wo phone pictures bi wo so anke hwe before and after because obi a wutimi age besia 216 million titiska ade ye wo 200 sika ne ese me ehunu sika wa boso anu odin mensu grandma reho hey abusuanfo sewa gloria idin so ode ene so adwa atwa ye ha wo ba wo ne be ma atena se awade efie bebere wo ma wonsia afa be ma yi sofo wo no so eja nka sofo maame be ma yi se onka hwe nkire no kora na oba itimi hunu ti oba ye baifo wa ye na yakayaka de fefa na chia ne ade ohwe wo ne nkwada no ba na kwaje besia de koye adwuma wose miti TV hu ma hu se moti ahwe bi ese me mfa 5 million beje 1 billion ade besia wakwaje ode ye adwuma no ade yakotwa lotto number no de ma wucha ya na wo ye ne den tama ne o se ode number ne ma me no na eno o se atam ne de o makro sunti me mfa sika ne ma no no twa woso o makro so de atam na abo 6 apa ho eno se yenye ha ne se tam ne de o makro su endi me mfa sika na e ma no no twa to all the send true momo ana se de ya ana ade ma
na say wo frɛ ne ko ana wa block na wo frɛ na ofa eko to wo fa wo se de na wo ka kyerɛ wo wo frɛ ni bi a wo so won fa wo sika ni no de be ma edi say etwam 2 months hey usiafo ya reho semo nti ukunu wabɔ na mane wo sesai onim ma hemfo ne kura frɛ ne ka kyerɛ no but ono no edi a hye ne trim sa wale no nwale mama si mama nwom baako fanje chi ewure bra o mama si bra be ma nwom baako anko ku frɛ o be ma nwom baako na asem we die edi nwom o sawa wasem ya wure wo au so no ka cheme se be ma bi ani mfi wase de wase be ma bi ani mebusie nti wase be ma ho na ka sa me ku be ma bi ani wabusuam enti obe ayaka de ai ha usiafo wiase mu nsam dɔɔso wiase mu nsam dɔɔso wuti we ya na de aye wo ho afuto mu amsɔre a motiti TV so ofefa numbers no ye nkwa ahoma no so na ye ne wukunu Kwate Eric hello Kwate mame na pom te se papa ade adom na mo so e ye nso ye ho ye kuma se ne ye wo na wo wo hene ba jo sisi amene ka se de mo kede na wo machan se wa ha o ni so no de atoa ha okay wose de no timu no mana ne nye wo so ye baifuo ti wadam so akɔbɔ besia e de akɔma obi so TV so akɔtwa loto nipa nso diska na dwane ukura wutimi frɛ sɛ ye meche no emu asɛm sɛ na tie ma me dase so no atimi ba ho dia me problem me ba to sika no so akɔgye na me mama na akɔgye nyame na mama na akɔgye o me akɔgye bank besia akɔ wa mama ne ni mo he ana sika no akɔgye ye no enye TV sofo na agye na omadi sansam na okeka ne de nkontompo na okeka de abrabram ne nsem so sika no akɔgye ye odni nyina ya akwantuo na ufri ha kede ha anase abrem eko kumasia ye wotrotro nanso akwi asewa esan se ombre no nyima de afre ne bre mfifire eni mojanti obefa dropping afri abrem e de akokumase o de sana sikane sign te nya mo dropping wo so wo for dropping free kede for dropping free abrem dropping na wa fa no eni o magumu o de be kumase na na daddy o onu nko na tim o for dropping free abrem eko 30 man na nko for dropping free abrem ko 30 man in and out for the other name be say akua ti for dropping wo kede eko tudu o for dropping free kede eko kasoa onu ma dia ye frɛ no ye management oba me no sanye ma shock ntegwa wan haso yi esika no hye ni bie provision stock asia wo fie wan haso yi esika no hye ni bie cement wan haso yi esika no hye se papa wa tina nyame anim na so kuta bible no se wo si bie cement me na ma hye sika na ye me dance ni na me ni anya no kore sa anya no kore won hye kentegwa se papa wa hye me kentegwa ni wo fa no no ma ya ya se me kentegwa no mo dia hene no wo hye wo o ma me provision store na wo fie no provision store no eno enfa so no ye 10 pesos 20 pesos eno amu ma mentie Sakuya kasa no me edidi o ye kontomponi me di chop money 24/7 da bia me chop money enta da na kwacha me store na egu no ya na edi ye na chop money na 5 money say na wo di uyima no ma me chop money no kura ni nyame anim ni na me go skapa enti me chop money na wo de money da mu no me twi drawer na me diska gum esa me be na wutie me say na wo de money da mu chop money say na wo no kura ni na me ka me chop money yi minimum scab is in a day. It me should draw one scanner so much 1,000 cities. No, my time, nothing, number the boom. Maybe I cannot, sir. No, the year you know, for your mimisa. Number the foot for boom, Namuska. It took me
Ma me job PDC na adwuma. Hey. Me adwuma job PDC oil company. Me say transport. Company, okay. Me say transport. Me say wo mefuo. Aye sofo. Me pa to han. Oro no wa wo dia. Me pa to han. Bi ti na o ka kire wo bai se wo bai fo. Me say ni bai fo. Me ma no ka cho so ye bai fo. Mommy, ne papa ye dance ni. Oko ne papa. Bisa no kunu gina so. Hati o ti mi ka cha me ye na me tu kan ya. O se mi ko bo so so. E no busa wo se e de nti e na woni nya kana de da de ne e na wo be ka se me ye baifo ana na tama na woni bi ndie wo hu se me ye baifo ana wo ka cha wo papa se wo ya wa de ana utu ka akora ko ba bia wo nkyira me ne wo koye wo ho nso wo ba ne wo koye nyina me ka kira wo nti me ye baifo wo anko ka nkyira wo papa. Mami, nye mami kasa sem me nye PSC ha kwa kra. Me ko ba na wo bosom so. So for we afram so wo bosom so. So for we afram so wo ne obanyem wa. So for we afram so wo ne obi awo ha. Ana me say ura wo baifo. Enya so fo bia na aka hwa kire wo. Wo ti ha me se me kwa kra. Wo ye de na hu se me ko malam wo. Me ko malam wo. Aden. Hati, ukunu se wo yire se from Hati. Enti no me so me from Hati gina so mame. Sawa. Dropping na wodi atrenchie ba bia akobia dropping na ofa na nya toka apreko dropping kwa ofa sika no na me de ekowe drop ka o ka se me fa no eye time me ka se na me hwehwe moti ahwehwe no age nkrofo ni sika bere no na me ye se me busa na be bi owo na me se da bi se ma fra na no mpeso obesani sika na mame ewo phone so de ya ene me ka sa metu na mo na makosa tam nsu mikuta akora minim tam ko a me ba na se ka ko amenya uko moti ahwehwe ho no na wo fa dropping no na moti ahwehwe no so wo hene no so wo Techiman from Kade to Techiman mini Kade me wanwe anwam say easting na fa dropping free ho e ko Techiman ye je wo say oji me 800 8 million. Mami, na kwa ye bi ma police action. We premeni pa. Last week ya flower ko for bi ma police action. Na wo fa drop. Na afi na me ko hwehwe nipa no. Minim baby poten se ahan mi se na mi ko hu na na se ahan mi se e na mi ko hu. Tina ma fa drop no. Mami mi se taxi na so fa. Ama police taxi na fa. No ji 800. O de acha mpo. Free amiem to Techiman. Na Kumasi ko to Techiman wanyi wa 1000 obajo. On G 800. Onka. Last week ya wa fa drop ni bia ko Techiman. Ama police driver no friend ka na my police action no bisa no. Ebiem last week ya. Ama mu ko police che no. On ba se mate. Ana mu flam bomb mama ni. I say busuye ni mo ye me nana. Na minya sa me bank case no. Na omo tata mi ofie intimi enya ho ahome ofie ho no e na miku nso sole ana waja enkwala na ofie ko oba na wo kede ni ho no akoshe 4 days kura na o man na kan kwala ne kwa ntisane na a police for no bank for no ha mi ofie ho no e na me se da bi ntema me ya no me be fia no pa e be hwe nkwala na anwumle ni makoda woman ne ho no enti a police for ne be fie ho mba ye o man hu me no e na o mko hu miku e na miku di o machi e be kire wo efie kwa me dem so mo meche me e na obo fie ru ani din e kire wo owie na obo maame na me da ne nche ni din enti lo akene da no so no ma nya me ba na nsu enti omo ye so mbe ba dem wo no na woman na ampene o so ne ni ku na da wo ampene anwo mo ama enti se ne na omo tata me na maame ne nche ya na me wo enti me wo ho e na woman ne ka kire me se o kwa kwaje ade okumase enti mi nkoja no enti mi kura na me pese me ko mi wo fie entoma ne si ni mu no hyeto ena o se a o se mi nkoja no mi nkoja na na ena me se ehe fa o se kumase ena me si yu ena ye ko nti ye ko na mbusa se okuta he nti me hwe sika na na ekuta no no se wo na odi mi tu kwan nti wo betu ya me lole fe aka wo de ho ama me hwe sika no na enti mi mfa ye nko emfa ye ma ena me busa se den 14 ena okoje e wo no ena so okoje ni sika ana me se ne se sa na tie na okoje ni sika de na se obenya ne odi betu ya driver ni ka eni o ma yen faka na yen fanko no koji sika na ne watua driver ni sika ade aman because sika na ekuta no emfa ye ndu ba bia eno si you eno fa aka na ekoi se na odu yedu Kumasi nipa ne ka chen se o makro yedu Kumasi no
ana nipa ne sa ka kire nse onka se wo hwe akoma dan wo sa akoma dan afrancho akoma dan enti oya na driver ni so onko na me se ne omma yen san ye chi enko fie uma na ante ase ena o se chenchena ate be be edu ne de driver ni no ena musade driver ni no to aso sister no ma driver ni no esa to aso enti driver ni de ye ba no ena o se wo gi ni sika ina drop in the wo fa bi sawa mama boa o fa ti na o je besia no bo kunu amane no ni fie ti wa mo na amane ni fie no wa do mo no kunu se o fa ni say wonye wo ma wa konwa be 1000 no de ato dra wanim no kura minnim sa on kan kure so be kan yami anim no kura o man kwala ni 2 million 4 days government mama nti asam no kan dia yo kure so ka man kwala 2 million every 3 days na mo 2 million se si ya sika ni ho minni sika no no ani sini ni banti ma bo form team nyame nyina sai eti mi ni ya fa mo se ni akane na me mo no te eni sunu ni ban kire mu mi anti afi wo se mi kan kwala no ana wo so mo nya ma so me di 200 liters wo eto ha wo so ko kan wa ntie sa wo ni mi kan kwala ni nyina pe wo se ni sunu ni ban tie se wo wa fom e sunu ban ni ya de hene ya mami oni ma de san sika we am mi kun de ama mi so na nwo oba sika ni nyina wo ma na pima hin ko oba hye no ase kenteja na wo kan ya no kure sa wa hye bi mami me se anya me ya se ni wo fa no a me no ya contain ma me ni ma yira ni contact no kuma se bonwure ono no ya contain de ma ne yen kente wo se anya kente mami mami wo no puru no mu di ya no waka no kure wasu wa kenteja wo so kenteja ma mi de minim mami ntie ni ya mi bla enwo so na mi kente kasa wa chiri ibi koma ne papa ni ababa ko onu so fa bi ena ma mi bi ni e ka ye no wo yi bi koma o hini wo hin fo a wo pe wo pro ma asem na wo yi koma o enti se wo ta de me se wo de bra me se me nton na wo yi ade ama enkrofo fofra na kire se wo de ade abla me se me nton wo de ade mo wan ton bi da bi wo de ade mo bi so nton se ni ade ni si wo mami wase kente no wan ton bi da wa na yi chicheye mami adi amakoto ma se akoton uko achimba ku mienu miensa wo be jade na sidem na ada na ebosum ana me tan me be hu na makoma kwa ya ana me sisade tete every day mo because you ready to have business what is say wo ma no hwe wo mo nkwada nsia me hwe wo mpa mo ya me ma so na fa hwe wo mo nkwada ni na go school every 3 days nkwada wo mo school sasa mo kan dia no kwa todo nkontompo bia nim nkwada no me se wo mo ko school amu nyina ko school obia ko school anopa ko ama hwe mo ko school na ke want ni din mintu ni din tia akoko 2 years sesi ade amu nyi 2 million bi mu ade bi amu ji 50 Ghana amu so amu ko school bia ji 10 cedis sesi ade amu ko school bia 50 cedis on be fia ansa na ya san ya biane nti sesi ade anya 200 cedis 3 days dim eburu what e dey ntina keto anu ntu ni din up to date ya no kaka ofie no no pa de bi opade kase ya wusu ni ka te wote menka me to nka ma me me se keto anu dey ntina up till now ntu ni din apade ko ofie mi wusu ni ska uba wale aso no umma bram fes ka de mai nisu de opade kase unkunu emze chese woni no ankasa no muntem na yensam bebre ukunu ne chese wo te so awo ho e de penti na wo ba fia ukwan wa ti de oba ne ka me ehunu ne be ma ne be ka ni enti a me bae no sesi ano o se awale no on wale biom san se okwaka kire sister bi se me meyi ni secret edi e na mo ni ma bi a o ye secret be no we apie o se me se o som o ye abosom no ma because me akohu se o de ade ye chefom ena nuema bebre na wakohu so okunu de ade ye chefom a esi de okobo ho dawuru man kobo ho dawuru mommy na me de kobo ho dawuru na ye o ahemfo mi hia na ne ye kasa no na be ye sem ni kopie mu ena me chom se menye baifo na ade sei na me hu ya me kokan ya ama problem no abe ni sei na nkyere se me ye baifo mama u ka tra ahemfo do se sei ena akopie so sa na ka kire wo eno de me ka kire wo se me kopie so no eno ya de a okoye ma nkwala no obeka kire me se ode nkwala ne kwa so le fi ho no
akwa bompa ya ma mo koya de wo hono ma mo but ne me di mani ko hu ye no na entwa yi ka tira no ya du ani ko hu ni ka kote mami wo yire nsama wo kasa wo gina so wate ni nyina ni gina so mi tie ni nyina mun kire mu awo ne sai wo so wo nwa ne bi bia mo nkasa ade am ko hu ye no kire mu secret bia ni ho me ni ho me ni secret so wo reveal wo secret wa beto sa wo de ade e shefom amenu nti wo so nwa ne bi mo fa bi nsie on bia ni nyina so sami ko hu sami kum ni pare ase ha hu so ade shefom dia na me de shefom me hu se no okoto no ma ode ade no o twitwa na ni nti me hu ni no de na to won ahye ade ni ma o twe abe na ye tutu ni metema no egu so e wo body ase e na me nso nti opagya ni ti na me gina ho ama yesen a me hwe no bata so ma me oba ma tire ma company fo ni nko tu ade ko ba bi ko hu me ni nko tu enti mi wo ho kwansi e na oba bebusa me se me wo mekusam ani je ne ni na me se a enti mi busa ansa na ju se ndie mekusam sa tam so na ekoba na ju be 11 o'clock na busa ansa na ode sa no man e kwan fa na e na ode ye sere e na osisa nkwala na ebi kura mpada o se sa o mu nyina bu kam e na otu ka no kuwa e na kwa asole fi hono na okunu sa wonim so esofo minim pa na sa wonim sa asofo ya kwankyere wonim ana wonim minim pa eti sa wo ye na kwankyere a mekosam obitimi de mekosam ya kwankyere mete eno no enwanwa mommy enye mekosam na obefa ye no na de ya mi problem but me do hono mo no na enye mekosam nko a na mbisa se de na uhunu ye me do hono mo no na wakofa enkrofo mi hu nkrofo mi ensa a na ebi se de ebubo mutirim e no ma so candle etwa enkrofo mi ensa omo ye 4 ukunu ka ho 4 nipa na kasa ye 4 no ka ho 5 ana wo kopie wo mu nyina so me man ko ho straight because na ehu abo me enti na me wo dan na chi senya ba ekwan dem ya to wa fa ho ekwan dem enti na me gina wo na chi e na me hwe me hwe mtu normal lock me man wo inside asore dem wo ikwenzi no me pot black BS so and me nima de kode na ewum enti me hu ya no na wa o ma sade na gu ade mu e de ama mu no wa frɛ nkwala no e na o sesa mom enti me de papa so boduam kote wo ahoma no so me wo so ma mitie tamanti wo yiri kire mu nyina no eye no kore wate ni nyina me pɛ so be kɔ nanim na o ka no eye no kore ya nkotu ade de ansie menu ade e na me befa nkwala no e na me de kɔma wo onu nja we nimunie nti am ya ade no nkwala na ha no na ya ne ya be sinne onim anya me na meka e na me nso menka eti mun komo no ase sunsum sam wo mu pa be awade no ne nkwada ne hyemu no ehwo ne hia me e na ese besia na awaje no wate ase besia na awaje de akwakwo chaloto no ese ye pe na che no no eno ne hia sanse enya me de enya wo nso wo de se wo yira wo na wo mamu nsia ye beti na kotum ma me enya me ya enya wo ya dabi ye jeli ni na enya me ya odu di mi ko police station ya di mi ko ne nke ti mi jeli mi a nka enya ne ya ento mi o tu onu police station say o si ma trate ni sabe kunu na makoka che wo na na se ni nyame ko no besire no atete wa walem kum nipa ento mo hwe na mo tete entem ansana ne be fiasi efise sabre ko si December e da ya nimi mo hwe yi a mo di hye na ewu ana mewu mi machines na me adwuma me kwara machines ni adwuma ko ya mta me ntom na me enya me kwara na me nko e fa na walem frustration si o te je say awade na gu ana se konkon engui e konkon ana wo so ma me frɛ me na woni ne nya hwe che se woni na duane wo papa frɛ me ma me sɛ wo kɔ no poison ewu ana me ka cha wo na sɛ mo ntiti entem na ba ko enwu a wo di mi ko police station mi bie jagel nti girl no bie no so le o hwe na mi gina ho no deda a me be kan pe na girl ni ko hwe mi ko ani mo o ta ne so nti mi da ne mani sen ko hwe na mi ku amu na ne buafu se ade nti na menja ama girl na mame enti ma nye sobotuam ebo soboduam moti ahwe no woni ba bia wo me pa chote woni ba bia moti ahwe no wo na tachima ho no ukọ ye dey ehwanum na me oka so wo na me ko hwe no no be ukọ ye wa hunu ba bia moti ahwe no wo ne number me pa chona soboduam mame kote mame padawro ma papa enkomo no emu do kai pese ne wo hia
agye pass ya no obehia e wo san komo we hu oba no se woni no wo mamu nsia na ye hye kwa ne be fa so moti ahye no owo ne contact ye be hu ko ye be fa so be trace no na ye ti sika no na ye de ama obe ni moti akonfo bia ho no dada sika no de akoni nam ni baby obani nam na asa on fa ko show bi fa ne normal obi normal emre fake normal di mre o de akochinchin na chinchin na asa hwe sani awoka so de akochinchin ni ade no ebe hu be hiya pass ya no be hia una ya be ma wa bia be ma wo ti bo mo de ya na pe da bra me nhia ene ya wade nya wo chena kwara nke pe ma me ya juma o ya juma me amani chia be se nso wo yire ne nkwada isusu no obai hu ka ebe affect nkwada no ada wo ma ya ma me wu ni esusa nsi aye ya hu no kresra na mesra wo enti ma me no kresra de ba ko pe me sesi ade onu ankasa nim pe yankopon kwa soma abofo ba me nwale no o ya we enti on preso no mu nwale na me sumu no nko on preso na gu awade no na sumu no nko oje eno no ti bi ma me yehia ne ntena nka asem no because awale de onimza awale ni sa awale we de enya do me sesi ma ye because omu sesi kwa me ni na dem da me ni mpirefie da me ni media ne da ya ti we so ye sewa okunu tina ni so too much kote me sama fa kuya sewa sa me yire pa de minum suo kwa so nkume ye wadi kaka ye entwa so bi emu ya kuya sewa o mo ntimi nya abusuafo ya mama kwaba eba Adom TV so nkomo ayedie no nkomo tia wa nso mu nsam ne do sewa Gloria anope wa ha wobupne yen adan ya ne kuro ne tie wo ma wo mamu nsia be ma no so wo baifo eti wone ne ntimi ntena biem die enti no ye baifo a wo se be ma ne se ne nioma bebre wo hunu ka kire no ne wo hunu nyina so ye no kore enu nti wo baifo ne to so mienu wakobo besia de koya dwuma ama loan wakwajiu nyiska ketwa wo de loan nyina akotwa loto adan ya obi moti amfra ma bi wo TV so adan moti ahwe adan no se won fa sika no send no fa 1 million beje 1 billion fo no wa send sika no ama se wo hwe moti ahwe ya wo hu no wa fo wa ka ketekete no wosia mame se na ade kotwa loto no and 500 enti moti ahwe no kra ye hu na 500 pe na ye ja mame kwa 500 na oditwa abana nkasa na ne ye ya bank for de ni ko remu ne ye ni o se ni na o se mobile money for no once o ko se ni ska wo de bi beto so o mobile money for no beti o mo de ansa na person ni de pepepa eno so de no account na no na ma bank for de ni ko remu na bank for na de da so de senya sika bia eti wo kura wasam na wo ka no moti ahwe no ye nya na o 500 ye je ama wo sanse woni sika bia wo double de ama wo aya 5 million ansa de ma no ai ena sa me 500 ni ye ni oditwa abana nkasa ho enti me wo honum na o sene number ne ma me no ena o se medi 1 billion enti sa 1 billion na o so o de send no eno na mobile money for de no ni obesene aka ho ne ne meyi ni pepepe no eno na ma ekodo so sa asema o kan ensiso ye beji shemoti amfa ye wie ya ye je ne number ne trace no ne age usika na ma what dey make no enti eno an kote ma me temi nkoi ye de ubesia na se dem no kan bo moden pada bra na me ne wunhia pesa me ne wotena sa wade no kra wani nye hu a bra ne ntena se na ye hwe kwan ye befa so a se ne wo ka no ye beka amantia se nya somdwe abankwada ne nti wadawroma o passenger de o ma me sumu no ya so bani nam ho se ya me mfa ne ho yate why adafo ne ye de bia ye ka se sika ni bre e de wo afa o ma wani bre sika bebre asa na eba na ya na menti ni pa biase titiri we ye mema no we nyina komra ebesi be ma iso ni nyina fi be ma fort ni fi be ma senko ye na sede se okunu agya nka we nyina ensi senko support ne yure na ka we ke besi e wo hefa
ebe den na esi nke rabe nke ne obe manage nkakra na chese ni loans no kokwaje yo no apege sika idi akakwa semwe dia mobo abusia semwe dia mobo mama ibu na ni anisuo mofra ewo nase papa ni na wo enso won tese omia omkra ye me kra de ya na medwen hwa menti omase o medwen omho kra menti omase na ne ehini a eja kra ne se omu hia afofra oh baby oh darling oh sweetheart ehwo na wo se mema ne te brofo onya ne wo kwampa so ekwaye faster ene hada ne hwia ehwo ne ye ba be kire se wo ye nchi a wayelem eba enya ba mu pe no matter take it am pe oba bi fa ehwo no mo ba be kire se omo ne boss omo ne kenkon omo na omo ye fie ni ti ehwo no ma be kire ne aye eso fufuro na ya na enti sawo odo fufuro no ya na ede ya na enti sa menti ne ma biase na enti ya omo tumi chenyi at once ne sa sex nya bema menti o ma se ehwo no mo ba be broflize wo so ene o ka bibia wan hwe ya be bo wa no so ye be bro papa ye be dufu senkeji me le blame ne dia me le okoso ba fom pa ono anam de be ma no sekoye na se de se eja no support ne yiri a nka wenyi na nka ensi mo free o madidie mu o musuku komo montare shem waja ni nyina go bai so ono so engo na oye no hakoji lo so de ba be shem na se ne be ye be ko no wanya bi e de ato de ne ato bi ama mo fra enso hye esan se enkontam enko ha emaninti wanya obi ama na dada se mo oti ahwehwe se no so se ya ahwehwe nkitenkite se mo oti ade omo tenten no e bia omo so ne omo ahwehwe na omo de kasa o se de yu feska bajiska na me kra de me akosue ya me si hei se o kasa me feska bajiska ene me ka kiro se sika na wo de be ma me no wo de ti ne a wo hia fi me ho no ti enu free wo de ne wo ho na wo de be ma me ni na balance be ka no de fuma me de mamia nke seni na akosi wa mede beba mede de ne beba na so de be yi ene etimi de ne free ne wo ho na wo de bra mi ti free na fanka ne mami e kire din mede wontumi me dada mi o me wo frame me na o start san komo na makato me waste me time because time is money emre sika ntimi me waste me time kwa wo so abedada mi abedi mi sika dabi me nkwane sawo me nkwane sakra me nkwane sa na me nkwane sa so da she asika ho aye din ye bransa na enye sika we dia ma me na mistake wa ye mistake pa wa ma na adwan kwa chiri wa nwe kwa chiri no tu sa na mo no enkomra ni ku ne ka ho bi me se medwe mema bi ho a me ya na menti o mate o sa se we de bia meka medwem ho a menti ase na chese sikani fie na oba na bisa be ma ne se ye da ye di den be na bia onnim nyansa onye badwen ban asem obe pie fi nanum aka kire wo abusia otia chese asem obe ka kire wo se minni bi ni min ko na min ko wi na ka ko fa no se wo ne ne oba be one ne betina no na ka wo ka se de oye wo se so boafo nti se wo ni bia na obeboa na obayi mu adwuma nko yie ebi ni hono wo de ba na ono ai de e de bia support na wo ni bia eye kasade na obetu e wasa wo de ai wo di chire mu chire no se wo oba ne de ebi ni hono nti se wo de obenye bi mpo a ye den fa boafie fa support yi ni enfanye hwe ye chese be ma bi de sa nkwasa se ne de onpe kura wona bra bu mu
Devi obetu amount mini bi ni mi nko wiana mini bi ni menye den kwasi asem say to me fi be manum ka kire ne yire a wati sika ye ne ho ade ene na wo ke kasa kwasi asem we kire ebe de na do Father's Day a ya praise mo Father's Day no kwa me na menya crank ye ntwam pese ne amema bi ye no kwa ye tan e bon Subaya omoda na di no enyan eni enyan pa Father's Day was ye twem asem na asem de na asem ko adai ena yi papa fo aye say ade chia chese case aba akọ TV so se wo calculate ni nyina omo chese omu kunu no ma ayi omani amom omu ne oma anyi nsen omaje omhono se wo calculate a ene ma ne dia mema no chese wo che mema ni omu die mu ayi oha ne achi a ema de be wo mu baako a ya san chem mema ne de ne doso so chese so mu yi sika no na ye omu yawo se den o omunya no have sex wie pe na je se minima ya minim hunhum kra ya be show mu omu yesa no musuba ya tsa totally oje ho a onte wase aden yenye Ghana fo bi mana ana yenye ma biem mana Ghana fo mon sorry na me bisase yenye ma biem Aya na chese ya wari ana yo si ya wari ana yo odwen ho awonte ase na we nyina eche ya na youth ni bi prem ho de omuti ko shawalem omunya hu be ma na odo na mde muti akorum omu hyehyem ehu be ma ne suban omu hyehyem ehu oba ne suban omu hu na odo no mde muti akoshem afa mu do muti kwashem wi no ma jomeni so na afa ye yom ne te se ense ne fata na de bia meka se ye bibia ye kwaware ye hwehwem ni ehu nipa akora ye ne ekwa akotena ye nkwa na nyina nipa akora ye ne ekobobra so be boa ye ya na omoa ye ye hwehwem ye make the right choice nebe boa ye ne sa obi a ho nkyere no obi a benya ne so ne die me ma me kasa no enye tintin se ne amunim ne da no ha emergency Ghana TV medin no munim de da na na akosi adepa se mu hia me e wa abonten a mo de mo fra me na na akosi adepa meje mo so e ma refi obe like na wa share na wa subscribe e de awame that's an answer ever so have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have a seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete.
price and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.